ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajiyalang pa persya ikat sarkar MDA2 kalami ka khana no ba Arden Mala Basayomot President ka Voice of the People Party VPP but MLA ka Nongkrem hakabaw lay thu ba hakajingle jung u shrilom garo ladon ki parolog nakate ka than ki be thu ispang ka jingjayo Um-Snam hakatayo ba aru leber arja arpun rio nakajingmam sha ikibam de rio lom ban shimbinta haka Elekshon MDC sa GHADC. Uloong bagi parolog nakate than kia thu bagi Pulit hakajaka banya dai ki Nongshong shnong hapadeng gajing ki kin ad pen ban kia dai yo umot jong ulet Purno e sangma. Kaya kita po Kyrwoh, ngayon nga ni dismission Kyrwoh, lalong kung kasi ito kana pinya, habang ito kana kita ki parolog Kyrwoh tayo. Kung yung ler na nagani belum kejeki, mulai dia ler, kung yung ler betul. Habang Pulit dia Pyndonkam banyak justisiu jong Purno sama banyak justisiu jong Purno sama yang ina mo try bang ni mengalam ki ulit suk sebeneng pleng upadi ulit suk sebeneng ada minta sama nak banyak justisiu de Pulit balai dia banyak justisiu kalau Purno wan di Nongshong apa garus abau patpa ulat pita Abo patba omla penyang syuk ya kecil penimo jom kita kijat nriu uhap banlet kutu Uba Arden ula krenru halo agajing Pyndonkam bakalai gi Nonghikai bad dawa ba ka sarkar kam de shu ban Pyndonkam ki haki election bad habalum khana samari ula ongru ba gani ka sarkar kalong persya iki try mulok bad ai lat iki bar jalla Bogi patba bi lapin saja iki Nonghikai to come the voice of the people party is through to hot kani ka jimpatha jong the directive jong the Supreme Court and rega noi ka sarkar ka de sensitive lani ka de ban perkhat ya ka GA jogi Nonghikai kumno gini giban session Purno sakatu kan Islam rundang ha ek kot biang habile ya kata ke MT ko ki patba mal ta ni snow bagadi ka sarkar ka de ban shimkia nalor ka tulap ka biang nalor ka tulap ka baret sa ka Pyndonkam gi Nonghikai ni kambaro to census ru hagi Nonghikai duty election ru gi Nonghikai lingba ka jingang na bakung gani ba lingba ka ni ka jingang ni tawa na ka sarkar ba kam de show ban Pyndonkam ye gi Nonghikai ka kam census ba ha ka kam election duty air ka kami kai ka khial pai kumno kai ni dio ba kumbalo manta ka sarkar ka ko bagalawan ra ya ka reform ha ka education department kilong ra ha ka pini ni Pulit pisa mereka ke jusai kalau maka ke maka keren maka ke maka lek gini kai kalau mar kompo ngala keren ni ya ke jingi kedua jingi jungi Nonghikai mungkin saya lagi jong ke CPF kedai ke maka Nonghikai kisah ot nak turap ke jongki bat jiyo anda ke syongkai mereka minta kami ke notification bagi ni Nonghikai kini mah show dia 6% ya ke CPF ke jongki ya ke hendai kini akan 50% nama ke sarkar ke juai 100% Nonghikai ki hak cakap 100% nak kata kapa kini beliau kapa mau kini Nonghikai minta dia tangan tu ujung balai kini kita nama ni jukren untuk ke parti kedai ke sarkar Kamdan pisah kerana pada kecil kedua pisah. Kalau kerana ni po assembly, agak po bayar ya tay ke budget. Bagadan pada kecil kedua pisah. Dia nomor kata kemudian lu kecil berkat minta ban Purno wani ke deficit system. Kalau le pending ni ke school, minta kalau don kecil muru ban le pending ni ke college. Ban Purno ya ke bagi dia benyo katum belamang dengan UGC. Kinan simun ngigi kijing tonong kebagi Nonghikai ngi bagani ka sarkar ka dalam persya lokal leni ka dalam anti kasi ngala panong leni ka po mensua
Kidang juna Nonghikai College. Kibere naga jakne khasi. Dang pun lagi wei. Nonghikai lagi wei jakne. Kiano naga jimun toy. Kabaga UGC kabatha. Lani kamang lamta joki. Hendrai menta belasang pun kisama khasi. Kibenang rasta, kibela rung lagi babun di college. Iko akan tuono lani ban pendono ya kata ke ju ke jimun toy lani ke benefit kaba kijio akipor ke pemansua. Oke pak nomor tadi mau Um-Snam. Banios urwar. Amanda kasarga danu yang cintu ban pendono yang sanction post paro. Tilada kasarga ong ban penbahaya di education. Kapa yang kecil jadi Nonghikai la pendret halo Allah ban kering yang kita kini bangsa agak kami hikai. Eno masuk bani orang Nonghikai dibebit nawarkan lontan ke Jakari dengan sipor katbam Pyndonkam banyak sekam hikai nelayo ini gambar hamba ini no shano ken kanlek kan boy ke Jakari ke jeng minta bisu sarang baga pass percentage ke deal haba pin ai ke jeng hukum bangdai ban penfiel ke kunua men pass Ndrai gendam cimuni ukta pass percentage lada ka quality kamdan ni em maga juk kabangi hamani pun lada ka taka competition hato min shuhun bagi pun jingi kin shu pass ka pati nama bani compete pa nengi kwa bagi pun jingi ki pass ka pikira bani compete hagi kam lani hagi nuginu ki penta ka bagi dan kamani pun haka pule ka tangi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha Pyndonkam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya